Nase bunge ya Burabu ase kaunti ya Nyamira ase rombe ya Buraya baiga bikembe Kyalinda Matiang'i urosoro gongo rogusi rero basanga na bumenyesi chinsemo ao nikiringa yukumwakire koko yoreririe korige kerogo kyo Buraya bwense Dr. Fred Matiang'i Azi karo kia lero ikikirinwa na barai au gatiabo Murera Kebaso Clive Ogura Dr. Joseph Mugendi Birundu wakili Joshua Makori Nyerinchi mwanasiasa kurwase bunge ya Kitutu Church North gatiabande ni chinga kecho bakwaniro kogania kwae oswabisi buno murai bwense hasa wacholi bole bosyo banyamutegete Matiang'i sa parliament mobeke chikadi jaino tayare bakebi mwana munaba ikoye bakora aina rutwa baletera Kero monta ke kurenga kia 2027 pakomo ruaire Matiang'i oye chinga kiche choigo nigo bane kebuna ase kombekiga barabo tibali kurwania onde kolende negekundi kya barai abo baganetie kurwanira mabaga au yoborai asobo chali bole bosyo ase chinga kiche oigo bagikeria ebikore byoboni ase rogongo rogusi na komenta buna byaitirwe ne chinga ki turgo pingana na barai bande bonse barigeti. Lakini sisi kama timu ya Daktari Matiang'i pia sisi tunatafuta uongozi. Na kama wanaona vibaya wakuje pia waongelesha. Taribo higo. Wasikwe wanaletea daktari maneno ho abantu mbali gusi au kuana mangana yoborai wa abarabarigeti. Sisi pia ni hapa tunatafuta kura, hapa ndio kwetu na lazima tuongee na watu wetu. Kuna shida hapo? Ako nyoromora yondo wense wate guns. Oitario mora yo korengeria bana bainovia. Oino morayo taito koitera manyinga. Oino morayo taito toirani mageka. Chinga kia bantu bae kuruana ne chinsarakale. Bono bantu mbali kuruana. Nogo kuana na mangana. Kuaro kia bitu ebikole biao. Abantu bae no baba chora. Enacha senge chomono mito. Murera Kebaso. Enacha senge junata como sira. Oano urota isaini. Kariega sora. Nero kwenda kwani kesoko kedia kwani mwarre kesoko kedia yoni na kwani bodi ojabu ka parliament mandia are tama gendero Ngurubo teregeta seni kiage tembe korega se county ya Nyamira ilitere nengurukwa Daniel Untiri